Za vreme Drugog svetskog rata Hrvati su imali koncentracione logore za decu. Jedini na čitavom svetu. Ikada. Imali su oni i takav logor u kom su na najsvirepije, najmonstruoznije načine ubili 700.000 ljudi, većinom Srba. U poslednjem ratu od 1991. godine isti ti Hrvati su proterali i opljačkali 500.000 Srba. Samo za vreme Oluje je proterano 250.000, a njihovi domovi poharani, popaljeni, uništeni. Groblja razrušena i razorena, da se zatre trag svemu što ima prefiks srpsko. Istina je i da dan danas u hrvatskim zatvorima leži mnogo Srba osuđenih na dugogodišnje kazne bez ijednog provjerljivog dokaza. Mnogo je naših istina, bolnih i teških. O njima drugih ćute. Oteli su nam živote, domove i uspomene. Istinu im ne damo.